Poštovani gledatelji, drage boksačice i boksači, dobrodošli u 61. emisiju Hrvatski boks. Protekli vikend bio je u pravom smislu riječi boksački. U Zagrebačkom boksačkom centru održan je iznimno uspješni prvi međunarodni memorijal Ivana Sertića u spomen na legendarnog trenera i sportskog pedagoga, a na igralištu nogometnog kluba Ponikve održan je pravi boksački spektakl u zapadnom dijelu Zagreba, prvi Gajnice Boxing Challenge. Uspješni vikend hrvatskog boksa upotpunili su uspjesi naše mlade selekcije i Sare Beram u Sarajevu, te pobjede sestri Marijele i Valerije Šteko u Grčkoj. U subotu 28. rujna u Zagrebačkom boksačkom centru na Velesajmu održan je prvi međunarodni memorijal Ivana Sertića. Na sjajno organiziranom turniru u čast legendarnog boksačkog trenera i pedagoga Ivana Sertića, koji je preminuo prije 6 mjeseci, održano je ukupno 25 mečeva i sparinga uz nastupe mladih boksačica i boksača iz 12 hrvatskih klubova, te goste iz Slovenske Bistrice, Kranja iz Slovenije i Kanjiše iz Mađarske. Priredba je stvarno organizirana vrhunski, to se vidi po broju posjetioca i broju klubova koji su došli, to su strani klubovi, međunarodni turnir, nije to sad bilo kaj, kako bi se reklo. A sad, šta je Sertić meni značio meni, to možemo pričati o tome 3 dana, ali evo, on je moj boksački otac, to je, tu više nemamo puno više za pričati. On je uturio, ajmo reći, put u moj život kako bi bio bolji čovjek, bez njega možda ne bi bio tu. O tom se radi. Znači i u boksačkoj dvorani, u ringu, van boksačke dvorane bio je smjernica kakva treba biti. To je ono čovjek, dobar čovjek, ali grub, kad treba biti grub, odriješiti tu, onda nema tu. To smo se svi bojali, svi smo streperili kad neko bi neke zeznuo, onda kaj bu Sertić rekao, ne, ili kako bi ga mi zvali starac naš, ne. Evo, pokrenuli smo ovaj memorijalni turnir u čast gospodina profesora Ivana Sertića, dugogodišnjeg trenera boksačkih klubova u Zagrebu, boksačkog kluba Trešnjevka, boksačkog kluba Metalac i boksačkog kluba Lokomotiva. Imao sam tu beneficiju u životu da 10 godina svog boksačkog staža boksam u Lokomotivi. Imao sam tu čast i beneficiju u životu da treniram kod profesora Sertića. On je zaslužan za moje prve boksačke korake i pratio me u ringu do kraja mog boksačkog staža. Nakon njegove smrti, gospodin Brkić, predsjednik kluba Rekord, i gospodin Katić, predsjednik kluba Lokomotiva, zajedno sa mnom i kolegama boksačima iz klubova Lokomotiva i Rekord, odlučili su zajednički organizirati kao izvršni organizatori ovog turnira. Drago mi je što su nas dolazili naši prijatelji iz Mađarske, 2 jaka kluba iz Mađarske su došla, došli su klubovi iz Slovenije i 10 klubova iz Hrvatske. Ovaj turnir ima dakle jedan međunarodni karakter i nadam se da će raditi u kontinuitetu. Pobjednički pehar za najboljeg boksača osvojio je zasluženo juniorski reprezentativac Aslan Krasnići iz Rekorda Zagreb, koji je u juniorskoj kategoriji do 70 kg dominantno pobjedio Tima Klenečeka iz Slovenske Bistrice. Pa meč mi znači, pripremam se lagano. Prošli tjedan sam bio bolestan, cijelo vrijeme me glava boli. Borio se u malo težoj kategoriji, 70. Sve je bilo super, protivnik je bio dobar, u prva runda sam ga nekako pogodio i pao dole. I super mi je ovo kad je naša organizacija, znam kada i znam s kim boksam, da ću sigurno boksati. I da. Za najboljeg tehničara proglašen je junior Gašper Pehant iz Čakovca za pobjedu nad Slovencem Aleksom Vodušekom. Najborbeniji par bio je Borna Varelija iz Rekorda Zagreb i Laslo Papaji iz Kanjiše u kategoriji juniora do 46 kg. Najmlađi pobjednik je mlađi kadet Maroje Stojanović, Gladiator Zagreb, do 57 kg. Najbolji strani boksač je junior do 60 kg Tarik Veseli iz Kranja. Posebne nagrade Budo sporta dobili su kadet Armin Kanfejzić, Metalac Zagreb, za pobjedu nad Markom Mandićem iz Koloseuma u kategoriji do 75 kg, trener Ronina Križevci Hrvoje Pečarić, te senior Karlo Čurić, Optimist Zagreb, za sigurnu pobjedu nad Marinom Jurišićem iz Rekorda. Bilo je jako dobro.
Borio sam se protiv Marka Mandića. Borio sam sa njim sad 2 puta, jedan put sam izgubio, jedan put sam pobjedio. Zbližili smo se malo, inače sam prije meča uvijek mislio da ću ga zdrobiti, tako to je protiv protivnika. Iako sam uvijek imao i respekta, ali sada smo se izbližili i imamo respekta. Tako da svaka čast i ne gura što dalje. Pa nisam sad zadovoljan baš sa formom jer nije mi ni jako dobra, a nije mi ni loša. A sljedeće samo guramo što dalje za više mečeva i onda drugo europsko prvenstvo. Pa zadovoljan sam više kategorija, uletio sam tu mjesto svog kolege, tako da dečko je prvi meč, čestitam, dobar je, odradio sam toliko, imam sutra meč opet u Gajnicama, 67, tako da sve najbolje za dečka. Nisam išao na prekid, boksao sam tek toliko da pobjedim i to je to. Turnir su odličnim, vrlo borbenim i neizvjesnim seniorskim mečom zaključili Pavao Dekaris Galjanić, Rekord Zagreb, i Bruno Filipčić, Omega Zagreb, u kojem je neumorni Dekaris na kraju osigurao bodovnu prednost za pobjedu. Boksačkih priča od davnina, nažalost ga nisam nikad imao priliku upoznati živo, ali poznajem njegovu povijest stvaranja uglednih zagrebačkih i hrvatskih boksača u svojem velikom dugogodišnjem radu. I eto, čast mi je bilo nastupiti na prvom memorijalu koje je uz to organizirao moj klub, to jest članovi moga kluba. Bila je stvarno dobra organizacija, svaki čast svima, pogotovo isto i mojem suborcu na bespoštednoj borbi. Bilo je dosta oscilirajuća borba, dosta dinamična borba zapravo. Bilo je taktiziranja pa nije s obje strane. Na kraju smatram da je moja taktika, moja strategija u više navrata bila značajnija i zato sam i pobjedio meč. Bruno Filipčić je moj kolega, prijatelj, zapravo još poznanik iz srednjoškolskih dana, tako da sam znao već skoro 10 godina i svakom čast na borbi. U sparing ženskim mečevima nastupila je i naša juniorska reprezentativka Agata Štajcer, koja je iz Kutine zbog promjene škole preselila u Zagreb i trenira u boksačkom klubu Rekord, a protiv suparnice iz Mađarske kvalitetan sparing odradila je i seniorka Ana Ljulj iz Sesveta. Sparing je bio super, jako sam zadovoljna, vidjeli smo sad neke promjene kako sam se preselila tu u Zagreb. Sviđalo mi se jako, nisam dugo ovak bila sigurna što se tiče boksanja. Da, zadnji meč mi je bio europsko, to je moglo bolje proći, ali šta je, tu je. Mislim, ok je bilo, imali smo taj problem u trećoj rundi gdje sam malo ostala bez zraka, ali žali Bože bude drugi put bilo bolje. Da, sad se pripremam za Zagreb Open, to je sredinom 10. Tako da, to je to, uvježbavanje do tada. Pa općenito mi je, da, škola mi je tu bila kvalitetnija, pa mislim Zagreb je Zagreb, ne možete tu bolje od toga. Tako da sam jako zadovoljna sa promjenom škole, uopće mi nije žao što sam tu došla. Klub je super, ne mogu se žaliti, mislim da bolji izbor nije mogao biti, dalo bi se sad to diskutirati, ali jako sam zadovoljna s premještajem i ne žalim. Znači, boksala sam protiv Mađarke, bio je u stvari meč sparing, znači ne broji se kao meč, ali bio tvrdi sparing. Meč je prošao dobro. Mislim da nam mlađe opane su runde bile po 2 minute, to nisam znala. I da, pobjedila sam, zadovoljna sam. I kroz ovaj sparing je stvarno vidiš greške koje trebaš popraviti. Zadnji sparing koji sam imala, isto bio meč sparing u Dragama protiv Lorene. To sam bila izgubila, tako da je lijepo napokon se vratiti pa imati bar jednu pobjedu da te malo onako da motivacije. I evo, treniram, za šta se spremam, nisam sigurna trenutno, ali skupljaju se mečevi, sparinzi pa šta nas dočeka. Sjajan turnir u spomen na legendarnog trenera Ivana Sertića organizirali su boksački klub Rekord Zagreb i boksački klub Lokomotiva Zagreb, a svečano su ga otvorili predsjednik HBS-a Bono Bošnjak i predsjednik Zagrebačkog boksačkog saveza Mario Žiger. Riječ samo Sertić mnogo znači pojam u boksu.
To je čovjek koji je 70. 80. i 90. dao jako puno zagrebačkom, hrvatskom boksu. Mi mora vrlo dobro znamo da je odgojio bezbroj dobrih boksača, da ne brojim sad nekog ću promašiti. A isto tako znamo da je bio trener u klubu Lokomotiva, dugovječni trener i od prvih dana kad je Zagreb imao samo 3 kluba, to su Lokomotiva, Trešnjevka i Metalac. Možda sam malo emotivan iz tog razloga što je trenirao i mog pokojnog brata Marka Bošnjaka, zajedno sa Stankom Došenom i Ivanom Prebegom. A isto tako sam boksao protiv njegovih boksača, s obzirom da sam ja boksao za druge klubove, nisam za Lokomotivu. I on nam je ostavio jedno staro pravilo koje ja stalno ponavljam, a to je rad, red, disciplina, odgovornost, poštenje, međusobno povjerenje i rezultat mora doći. Strog u dvorani, strog u ringu, direktan, konkretan, iskren, pošten, ali van ringa prijatelj, otac i sve što se može poželjeti najbolje se od njega dobijalo i sve nas se savjetovao na taj način da uspijemo u životu i evo kao što vidite mnogi boksači su i uspjeli. Nije bit uspjeti samo u boksu, nego je bit uspjeti i u životu. Što se tiče prve, oni su je nazvali rukavice, ne slažem se s time da to bude rukavica. S obzirom da je prošlo samo 5 mjeseci od njegove smrti, organizacija dobra, posjećenost dobra, publike dosta i predložio sam, kao što znate, da se idući trofej zove trofej Sertić, a ne rukavica. Dao nam je puno, ostavio nam je mnogo toga, ali ćemo prenijeti to na druge generacije i ispuniti njegove želje, a to je budi i ostani čovjek. Ivan Sertić je bio dugogodišnji tajnik Zagrebačkog boksačkog saveza i jedan od istaknutijih djelatnika u zagrebačkom boksu, naime u boksačkom klubu Lokomotiva. Ne znam šta bi rekao, a šta već nije rečeno za njega. Svi su ga zvali od Milja Prof. Bio je na svim natjecama jedna osebujna ličnost. Svako natjecanje, jako klinac, još kad sam gledao, nije moglo prolaziti bez njega i da ga se ne zapazi. Odaziv boksača, mislim, jako su dobro organizirali, moram pohvaliti, rekordi i boksački klub Lokomotiva u organizaciji ovog turnira memorijalnog za Sertića. Stvarno, koliko vidim, odaziv publike je stvarno dobar i naravno boksača. I nadam se da će današnji turnir potaknuti generacije sljedeće na boks i da će se i dalje njegovati ljubav prema boksu kao što je to i Sertić u principu sam radio. Na svečanom otvorenju nastupilo je zavičajno društvo Sinac iz rodnog mjesta Ivana Sertića, a posebno priznanje uručeno je obitelji Sertić, supruzi Višnji i kćeri Karmen iz ruku bivših boksača, Sertićevih učenika Borisa Katalinića, Saše Mrđenovića i Roberta Varelije, koji je uz predsjednike Rekorda i Lokomotive Danijela Brkića i Jozu Katića inicirao pokretanje memorijala koji bi trebao postati tradicionalan na kvalitetnoj međunarodnoj razini. Baš sam puna ponosa, vrlo emocionalno za mene. Zahvalna sam naravno na svom tom poštovanju koje su njegovi dečki iskazali. Zahvalna sam gospodinu Robiju Vareli i njegovom klubu Rekord, Jozi i njegovom Katiću i njegovom klubu Lokomotiva i Sertićevom klubu Lokomotiva i svim ostalim, zaboravit ću vjerojatno nekoga koji su sudjelovali u tome. Baš nam to jako puno znači. Jako sam sretan zbog toga, sretan što to radimo u njegovo ime i vjerujem da bi on bio ponosan, tužan sam jer nije među nama,
ali hvala svima na pomoći, na organizaciji, na sveme. Nadam se da će to biti jedan tradicionalni turnir koji ćemo održavati svake godine i da će nas biti još puno više i ovo, mislim da je on to zaslužio. I ja se nadam da ćemo dobiti suport i od ostalih i od saveza jednog drugog Hrvatskog olimpijskog odbora i da ćemo sljedeće godine biti još puno veći. Gledajte, Ivan Sertić je jedan od profesora, rijetkih profesora u boksu koji su koristili metodologiju i teoriju boksa kao takvu u sportu. To je nešto što je on činio i ono što se iz toga izrodilo je veliki broj kvalitetnih, dobrih boksača koji su manje više, kad gledamo treneri trenutno u zagrebačkim klubovima. Pa imamo Optimista, tamo imamo u ovom, kod nas je Robert Varelija koji je jedan od pokretača ovog turnira. Njemu je bio trener, mislim, stvarno veliki broj klubova u Zagrebu. Trenutno ima učenike gospodina profesora Sertića. Profesor Sertić je jako puno dao za hrvatski boks, za sport općenito. Već kao mladić kada sam počeo boksa sam ga upoznao. Vrijeme je vodio školu boksa u Palmotićevoj. Kasnije je vodio Trešnjevku, boksački klub, a kasnije je došao u Lokomotivu. I do samog, neskoro do pred kraj života je ostao u dvorani, bio izuzetno veliki sportski radnik, naš učitelj, trener i na kraju postali smo i prijatelji. Čestitke svim sudionicima i organizatorima za izvrstan boksački turnir i inicijativu da se na taj način oda počast velikom treneru i pedagogu, profesoru Ivanu Sertiću, koji je odgojio generacije zagrebačkih boksača s posebnim naglaskom na mlade, za koje je svojedobno i pokrenuo natjecanje Prva rukavica. Da nije bilo njega, ne bi bilo većine nas. Živio je boks, 10-12 sati dnevno provodio u Lokomotivi, obožavao je mlade boksače, veselija sa svakom njihovom uspjehu. Teško je naći osobu, ja sam u tom klubu nekih 36-37 godina i dosta komuniciram sa ljudima okolo, ali takva osoba koja je na takav način doživljavala bavljenje sportom, a u ovom slučaju boksom, mislim da je teško naći. Pa u pojedinim segmentima i trenucima bilo je nekad jako lijepo, ali izrazito je jako teško. Bio je specifičan po nekim svojim metodama koje je imao kad je nas učio, to je trenirao. Šta bi još mogao reći? Čvrst kad je trebalo biti, a nježan kad smo razgovarali van dvorane o životu i svemu. Protivnik je bio Tarik Veseli. Bio onako isto dobar, ali nisam zadovoljan sa mečom jer mene isto dosta puta zargljio i nije nikakve opomene dobio. Nisam se najbolje pripremio jer sam bio ponekad malo bolestan, malo u Njemačkoj, vamo tamo i onda nisam bio u pravom treningu. Jedan dobar dečko, jedan Mađar. Stvarno, bio vrlo dobar, to moram priznati. Namučio sam se za ovaj meč, a pripreme su bile isto mukotrpne, tako da se isplatilo. Eto. Mene je ovaj turnir iskreno jako zanimljiv bio i puno mi je značio jer sam napokon mogao dobiti nova iskustva u boksu. Protivnik je bio jako dobar dečko iz Arene Pule. Dosta mi je značio ovaj meč isto, napredovao sam u boksačkom iskustvu, mogao sam malo bolje to odraditi sve, ali tu smo gdje jesmo, idući put idemo još jače, to je sigurno. Imali smo kamp preko ljeta, ujutro je bilo svaki dan teretana, a popodne smo radili tehnički boks. Tako da spreman jesam bio, malo sam se iznevjerio što sam ovako loše radio po zadnju rundu. Trebao sam još stisnuti koliko sam spreman bio, ali meč je gotov. Ovo je protivnik iz Slovenije, trenutni dvostruki prvak Slovenije. Jako iskusan i dobar protivnik, imao je nastupa i na evropskim prvenstvima. Izuzetno tehnički spreman, ima jako zesnu ruku, ali bolje se pripremio za ovaj meč. Znamo ga od prije, pa smo pokušali pripremiti tehniku na taj način za njega. To se na kraju isplatilo, mislim da sve 3 runde sam odradio vrlo dobro, zato se na njoj brojanje. Za ovaj se pripremimo otprilike pa mjesec i pol, pošto su malo jači nakon ljetne stanke, mako smo trenirali, ali smo počeli sparinge, javne sparinge i eto. Nadam se
da ću iduće godine u seniorima nastaviti isto tako i to je to. Hvala vam. Jako je veliko značenje profesora Sertića. On je odgojio generacije i generacije boksača, generacije i generacije prvaka. Kroz njegov klub je prošlo zaista stotine boksača koji su radili u pomalo teškim uvjetima, ali boks je težak sport. Eto, napomenuo bih dakle da su mnogi boksači ovdje danas u dvorani i zahvalio bih se svima koji su zaista pomogli da se ovaj događaj odigra, da se ova manifestacija održi. Pa nadam se održavati ga svake godine, stvoriti tradiciju jer ipak, kao što smo rekli, gospodin profesor Ivan Sertić je bio zvijezda vodilja ne samo u sportu nego u svakodnevnom životu. Tako da ja se nadam da će zaživjeti i možda čak za koju godinu malo i veći turnir, ajmo reći polufinale, finale, dvodnevni, trodnevni, tako. Ali ajmo, za sad ovo je super. Za ovo prvo izdanje je perfektno, fenomenalno. Evo, emocije, evo, ne znam, evo, baš perfektno. Iznimni boksački vikend upotpunila je hrvatska selekcija seniora do 22 godine i mlađih seniora uz iskusnu seniorku Saru Beram na tradicionalnom 22. po redu turniru Mustafa Hajrulahović Talijan u Sarajevu. Hrvatska reprezentacija, koja se priprema za skorašnje europsko prvenstvo seniora do 22 godine u Sofiji i svjetsko prvenstvo mlađih seniora u Budvi, pod vodstvom novog sportskog direktora Dražena Burića, osvojila je u konkurenciji 12 zemalja prvo mjesto i ukupno osvojila 11 medalja, 7 zlatnih i 4 srebrne. Hrvatska prvakinja i olimpijska kandidatkinja Sara Beram osvojila je zlatnu medalju i proglašena je za najbolju boksačicu turnira. Sara je u finalu seniorki do 63 kg odličnom izvedbom u zahtjevnom, žestokom meču podijeljenom odlukom 2:1 pobijedila prvakinju Rusije Alinu Puškar, bivšu viceprvakinju Europe u mlađim seniorkama 2021. godine. Zlatne medalje u Sarajevu osvojili su uz Saru Beram mlađi seniori Mate Jukić iz Osijeka, Luka Pavlic iz Arene Zagreb, Danijel Đukić, Slavonski Brod i Josip Tokić iz Torcide Split, te seniori do 22 godine Ivan Božac iz Pule i Antonio Grabić iz Zagrebačkog Leonarda. Srebra su osvojili mlađi senior Matej Marton iz Leone Zagreb, te seniori do 22 godine Vide Prkačin, Torcida Split, Matej Zebić, Pauk Split i Rovinjanin Mateo Paulinić. Čestitke našoj prvakinji Sari Beram i treneru Damiru Stručiću, kao i cijeloj našoj reprezentaciji pod vodstvom sportskog direktora Dražena Burića, trenerima Leonardu Pietraju i Mati Domazetu, koji su osvojili najviše zlatnih medalja na memorijalu Mustafe Hajrulahovića Talijana u Sarajevu. Uspješan nastup imale su i mlade reprezentativke Marijela i Valerija Šteko, koje su pod vodstvom trenera i izbornika Mladena Šteke nastupile na jakom međunarodnom turniru u Grčkoj. Obje su osvojile prva mjesta u svojim kategorijama u konkurenciji mlađih seniorki i juniorki. Mlađoj seniorki Marijeli Šteko, dvostrukoj prvakinji Europe, to su bili prvi mečevi nakon operacije ramena zbog koje je propustila ovogodišnje europsko prvenstvo u Poreču, a bit će spremna za svjetsko prvenstvo mlađih seniorki u Budvi od 20. listopada 2024. godine. U natkrivenom ringu na igralištu NK Ponikvi u Gajnicama održan je prekrasni sportski događaj uz odlične mečeve i mnogobrojnu publiku na prvom Gajnice Boxing Challenge-u. Uz nastupe brojnih mladih hrvatskih reprezentativaca iz cijele Hrvatske i kvalitetnih mečeva, te uz večernji dio programa s vrhunskim mečevima naših seniora i potom profi borbama, uz veliki broj publike koja se natiskala oko ringa i izravni TV prijenos na Sport klub Fight TV-u, održan je prvi Gajnice Boxing Challenge u izvrsnoj organizaciji boksačkog kluba Leone Zagreb, koji je bio najbolja promocija boksa u zapadnom dijelu Zagreba. Čestitke i veliki bravo za organizatore, na čelu s glavnim trenerom Leone,
i izbornikom U22 Danijelom Vekićem, koji je inicirao novi vrhunski boksački i sportski događaj u Zagrebu. Ovaj kvart ima tako posebnu priču, svi se znamo, podržavamo sport. Nogometni klub Ponikve već dugi niz godina radi takvu priču da isklanja djecu i sa ceste i usmjerava ih u normalne stvari. Mi idemo tim putem, nekad sam i ja ovdje trenirao prvo nogomet pa kasnije boks. I tako se, kako smo se svi dobri, lijepo smo došli zajedno na tu ideju. Oni su nas podržali, dali su nam sve moguće uvjete. Znali smo da će se odazvati mnogo ljudi, kao što vidite. Stvarno je došlo puno ljudi i bilo je i djece, bilo je super. Eto, jako smo zadovoljni. Na cjelodnevnom događanju oko natkrivenog ringa na igralištu NK Ponikvi od podneva do noćnih sati okupio se praktički cijeli kvart Gajnice uz obiteljsko druženje s puno djece, a kvartovski sportski spektakl nisu propustili ni brojni boksački velikani, kao što su Željko Mavrović, Stjepan Božić, Damir Plantić, Marko Milun i brojni drugi. U biti je sjajna atmosfera i ja vjerujem da u biti je ovo način kako i popularizirati boksački sport i kako boksačima dati priliku da pred svojom publikom, pred publikom koja stvarno želi vidjeti, koja želi navijati, koja želi biti tim svojim boksačima, kako biti heroj ulice u određenom trenutku. Kada budeš na ovakvih nekoliko desetaka priredbi, kada se to događa godinu za godinom, onda se stvori jedna, rekao bih, grupa ljudi koja ne samo da zavoli boks, nego i razumije boks. I onda je na drugačiji način i navijaju i promatraju ono što se događa u ringu i podržavaju te svoje boksače i tu se onda nalaze i određeni sponzori, mali pa kasnije i veći, tako dalje. Sve se tu onda kasnije veže jedno s drugim u nizu. Sjajno je večeras biti ovdje s ovim mladim ljudima, gledati ove boksačke mečeve i uživati u cijeloj atmosferi zajedno. Što se tiče samog eventa, stvarno je lijepo ovdje na otvorenoma, nema šta pod šatorom, lijepo je za boksati. Imao sam ja prilika boksati jednom to po Njemačkoj kad smo znali biti isto u šatorima i stvarno uvijek je bila jako lijepa publika i bilo je navijanje i stvarno nemam šta, same pohvale ovo svaka im čast i vjerujem da imaju jako dobar napredak da će im biti i za ubuduće, tako da vjerujem da je skroz super plan ovaj njihov i bit će to odlično. A što se tiče brata, gledao jesam, borbi sve, da ih spomenem sve dečke koji odlično su se borili, davali su sve od sebe, davali od toga, vidjelo se, jako puno novih momaka ima, tako da mogu reći da ima budućnosti u Hrvatskoj što se tiče boksa i u ovim momcima koji dolaze. Brat ko brat, malo je prvu rundu mi je malo bio štekao, malo je bio previše mi hladan, nije su bokso, ali onda druge dvije je proradilo to njegovo kad se malo zagrio, jer je na brzinu sve se odradilo i onda je uspio se zagrijati i onda je krenuo svojim tempom koji je prepoznatljiv, koji on zna i drži i tako je uspio pobijediti i svakom čast. Ono što mogu reći definitivno sve čestitke organizatorima i Danielu naravno. Nekad davno je ovdje moj sin trenirao nogomet, ne u Ponikvama, sad je u nekim drugim sportima, ali vrlo rado se uvijek vraćam na Ponikve, relativno sam ja tu blizu na Jarunu, tako da stvarno sve čestitke organizatorima, ovo izgleda fenomenalno i drago mi je da su uspjeli objediniti i olimpijski i profesionalni boks, tako da za svakog sigurno ima po nešto za vidjeti. Trofej za najboljeg boksača osvojio je naš seniorski prvak i reprezentativac Gabriel Debanić, Leona Zagreb, koji je u najboljem meču dana nakon žestoke 3 runde svladao srčanog Pavla Dekarisa Galjanića iz Rekorda Zagreb. Pa evo već neko vrijeme pripremam ovu priredbu i pretpostavljao sam da ću boksat. I jučer su nam javili da je protivnik kojim se treba boksat, nažalost ozlijedio šaku, nije mogao boksat. I na svu sreću danas nam je uletio protivnik s kojim sam boksao. Dekaris, puno mu hvala, bez njih ne bi ni bilo ova atmosfera, vidite i sami neopisiva. Cijeli kvart se skupio, znam puno ljudi i bilo je malo treba boksat pred svima domaćima. Leto pobjedili smo, meč je bio odličan, atmosfera je bila top. Vjerujem da je publika zadovoljna, dečki su nam pripremili bakljadu, bilo je odlično, tako da sve u svemu top. Beskompromisni Pavao Dekaris, inače i aktivni trener Rekorda,
prihvatio je meč s našim prvakom Debanićem, koji je u završnoj fazi priprema za Europsko prvenstvo seniora do 22 godine u Sofiji. Premda je dan ranije imao i težak meč protiv Brune Filipčića na memorijalu Ivana Sertića. Debanićevi navijači iz Gajnica uz gromoglasno navijanje pobjedu svog mladog idola proslavili su i raskošnom bakljadom, kao i velikom potporom za sve boksače iz Leone. Pokal za najboljeg tehničara pripao je odličnom reprezentativcu u mlađim seniorima, Ivanu Jukičiću iz Slavonskog Broda, za vještinu koju je morao iskazati za pobjedu nad borbenim Franom Petričevićem iz Agrama, a meč je zbog krvarenja nosa morao biti prekinut u trećoj rundi. Danas je bilo jako lijepo, boksali smo ovdje u Zagrebu, lijepo je vrijeme, na otvorenom je fino. Ovo mi je prvi put da s njim boksam s protivnikom i dobar, bar ja mislim da je dobar protivnik. Preko ljeta sam malo imao pauzu, sparirao sam, pripremao sam se sa Gabrielom, njega pripremao za olimpijadu i poslije sam išao malo na more, malo se opustiti. I kad sam došao sam se malo udebljao i evo, mjeseci koji tjedan možda skidam kile. Tako da ide dobro. Pripremam se za svjetsko prvenstvo u Budvi idući mjesec. Jukičić je u finišu priprema za svjetsko prvenstvo mlađih seniora u Budvi, koje počinje 22. listopada ove godine. Trofeje im je uručio kadetski reprezentativac Hrvoje Kunštović, Leona Zagreb, dok je medalje svim boksačima dodijelio profesor Dražan Šimić, trener i pedagog u Leoni Zagreb. Vrhunski meč u mlađim kategorijama pružili su i mlađi seniori u kategoriji do 71 kg, naš reprezentativac Matija Berend, Ronin Križevci i Ivano Skoblar, Zadar, u kojem je sjajni Križevčanin, brončani na juniorskom europskom prvenstvu 2023. upravo tehnikom i vještim kretanjem zaustavio napade borbenog Zadranina Skoblara. Boksao sam na prvom turniru Gajnica Boxing Challenge, jako dobra organizacija, borio sam se protiv dečka iz Zadra, Ivana Skoblara, jako težak protivnik, borio sam se u kategoriji 7-1, moja trenutna kategorija je 67 kg u reprezentaciji. Ovo mi je bio posljednji turnir prije svjetskog prvenstva koji traje od 22.10. ove godine u Budvi, znači Crna Gora. Idemo ja i moja ekipa, reprezentacija mlađih seniora. Tamo se nadam najbolje mogućem rezultatu. Cijele godine se pripremamo o tome, razmišljamo o tome i nadam se, naravno, zlatnom pojasu. Borio sam se protiv Matije Berenda, najbolji tehničar u Hrvatskoj, odličan borac stvarno. Momak je brsko metak i jak sve u svemu. Meč je bio jako dobar s oba dvije strane, naravno uvijek ima nekoliko stvari koje smo falili, pogotovo u prvoj rundi, to ste mogli sami vidjeti, ali dobro, sve u svemu zadovoljan sam. I odradili smo počinja 3 tjedna, dolazimo u Zagreb, dolazili smo zadnja 2 puta zbog sparinga sa Matejom, jer to nam je odlično i za naredne mečeve koje imamo. U teškoj kategoriji reprezentativac Šime Čerina iz Torcide Split namjerio se na reprezentativca Bosne i Hercegovine Hasana Selimovića, koji boksa za boksački klub Kralj Tomislav iz Zagreba, a snažni Selimović je silovitim udarima izborio pobjedu prekidom. Prije svega, jako sam zadovoljan što sam imao priliku ovdje nastupiti u sklopu svojih priprema za svjetsko prvenstvo u Budvi koje će se održati u oktobru krajem ove godine. Jako sam zadovoljan, organizacija je odlična, meč je bio odličan, pobjedio sam prekidom u drugoj rundi. Protivnik nije mogao nastaviti. Moj protivnik je bio Šime Čerina iz Splita, inače moj sportski prijatelj. Mi smo prvi put u Gajnicama ovdje, impresije su odlične, domaćin nas je dobro dočekao, ring na otvorenom je također jedan novitet na koji mi nismo navikli, ali je malo drugačija atmosfera i super je. Ovo nije prvi put da mi nastupamo u Hrvatskoj za boksački klub Kralj Tomislav, mi boksujemo u Hrvatsku boksačku ligu, prikupljamo iskustvo, a također moj boksač Hasan Selimović je juniorski reprezentativac Bosne i Hercegovine i spremamo se za svjetsko prvenstvo koje će biti održano krajem oktobra u Budvi. Ovo je jedan od testnih mečeva. Hasan je danas pokazao formu, obzirom da je imao jakog protivnika Šime Čerina iz Splita, odličan borac, dobro se poznaju, tako da sam zadovoljan sa njegovim nastupom. Ja kao izbornik
bosansko-hercegovačke reprezentacije. Imam jako dobru saradnju i sa izbornikom juniorske boksačke reprezentacije Hrvatske, gospodinom Marinom Morićem. Ja sve ove momke dobro poznajem jer imamo i zajednički neke cikluse priprema, tako da sam pratio evo prije Hasana Ivan Jukičić iz Broda, znači odličan meč. Također pratio sam Berenda, isto tako sve te momke koji su, ajde da kažemo, u reprezentaciji, vrlo dobro poznajem i vidim da svi bruse formu za predstojeće šampionate. U kadetskoj konkurenciji pobjede su izborili kadetski reprezentativci Enzo Strojanšek, Leonardo Zagreb i gladijator Gabriel Vasilj protiv reprezentativaca iz Radničkog Slavonski Brod Karla Krunića. Juniorski derbi bio je između reprezentativnih kandidata Juraja Tutunđića Slavonski Brod i Luke Glučine Torcida Split, u kojem je jednoglasno slavio mladi Brođanin. Pa znači za ovaj meč sam se dosta pripremao, svaki dan sam možemo reći u dvorani. Ne propuštam nijedan trening, redovit sam, dajem sve od sebe, živim za ovo mi je san. Tako da uglavnom pripremao sam se s puno poznatih boksača i naših reprezentativaca, pogotovo najpoznatiji normalno Gabriel Veločić, naš olimpijac. Gabriel je stvarno klasa iznad, ali puno možemo naučiti od njega, jednostavno puno tog nam pokazuje, vrlo je dobar čovjek i nije ajmo reći škrt, želi pokazati sve znanje koje zna i tako jednostavno mi napredujemo. I evo danas sam se borio znači sa protivnikom iz Torcide, Luka Glučina. Bio je puno višlji od mene, međutim navikao sam puno više borce, pogotovo Gabriel Veločić naravno. I boksao sam mudro, nisam letio, znao sam da ima dobre kontre. I eto, na kraju sam pobjedio jednog odlukom sudaca. Boksao sam normalno kako znam i eto, to se pokazalo dobrim i pokazalo se da je to dovoljno za pobjedu. I evo, drago mi što sam normalno pobjedio i nastaviti se truditi dalje, davati se od sebe i nadamo se što boljim uspjesima. Juniorska doprvakinja Europe, ranije i kadetska europska prvakinja i viceprvakinja Lorena Horvat Torbartolovec borila se protiv jako dobro poznate suparnice, hrabre splitske gromovke Doroteje Brnić, te upisala novu sigurnu pobjedu. Evo, pa boksala sam s Dorotejom Brnić, mislim da naš 6. meč za redom. Stvarno mi je pomoglo da vidim di sam, šta sam, kako napredujemo, jer svakim mečom koji odradimo zajedno sve smo bolje napredujemo zajedno i to mi je jako drago vidjeti. I evo, boksali smo ovaj puta vani i na početku sam mislila da će biti kritično dosta jer je hladno i sve, ali kad se zagriješ i trema još malo i to sve prođete i sve ti je nebitno, samo ti je bitno da dobro odradiš, da budeš zadovoljan mečom i da vidiš da se trudi isplatio. Mladi prvak i reprezentativac U22 Patrik Plantić, Katran Zagreb, uraganskim je udarima u drugoj i trećoj rundi slomio otpor jako dobro pripremljenog Leona Domića iz Rovinja. Pa eto, protivnik je bio Leon Domić, dobar boksač. Iz Rovinja dolazi, ima par mečeva, imali smo prvi jedan meč i neki sparing i to. Pa lijepo je ovdje, sunčano, na otvorenom, lijep osjećaj, sviž zrak i to je to. I dobro, zadovoljan sam donekle, ali mogao je puno bolje, pošto sam se pripremao sa dobrim boksačima u Rijeci, Puli, u Italiji, ali eto, tako je kako je, a poboljšat ćemo to. U Rijeci sam bio sa Franjom Kristićem, sa trenerom i sa Nikolinom Čačićem, olimpikom. I pripremali smo se u Opatiji sa Marijom Mlinarićem, poznati za kondiciju i za snagu, trener i to, oborio je nekoliko rekorda. I tu sam onda išao na sparinge u Rijeku, sparirao sa Ramljakom, onda u Puli sa Čalićem i sa Sanijem i onda smo išli u Udine, malo sparirati s Talijanima i to je bilo sve dobro i kondicija i snaga došli su tu. Neumorni Karlo Čurić iz Optimista Zagreb uz trijumf na memorijalu Ivana Sertića drugi dan zaredom izborio je novu pobjedu protiv Rovinjanina Nine Marića. Drugu uvjerljivu pobjedu u 2 dana izborio je i slovenski reprezentativac Gašper Pehant, koji nastupa za Čakovec i prekidom u drugoj rundi završio je meč protiv Dominika Raguža iz Radničkog Slavonski Brod. U seniorskim sudarima teškaša Zadranin Luka Bašić Sveti Krševan pobjedio je povratnika Bornu Lončarića, bivšeg prvaka u mlađim kategorijama iz Davida Koprivnice, koji je izdržao 3 čvrste runde,
a u kategoriji do 86 kg slavili su i domaći član Leone, Leon Martinčić, te Filip Rakiževac iz Leonarda Zagreb. Protivnik mi je bio Borna Lončarić. On je, mislim, dosta poznat na hrvatskoj boksačkoj sceni. Nastupaju u Poljskoj bija za U22 mlade seniore i prošli tjedan sam saznao da mi je on protivnik i normalno da mi je to odmah pritisak malo više u glavi nabilo jer znam da mi je protivnik iskusan u mojoj kategoriji, tako da već mi je bio i strah, ali to mi je dalo veću motivaciju i stvarno sam se psihički spremao za taj meč i cijelo lito su tekle pripreme, stvarno naporni treninzi u jako velikim vrućinama i stvarno nije bilo lako. Spustio sam 10 kila da bi se mogao boriti u ovoj kategoriji i stvarno mislim da se nikad više nisam spremio za ovaj meč i bio sam toga svjestan i napokon mi je došao neki dostojan protivnik za kojeg sam baš bio uzbuđen i eto, hvala Bogu, prošle dobija sam na bodove. Moglo je bolje normalno, ali na tome ćemo poraditi kad se vratimo u dvoranu. Svaka čast mom protivniku, stvarno teško udara, odmah sam to u prvoj rundi, stvarno ima težak udarac i samo sam kušao puta iz kuta i eto, moji treneri su me doveli do pobjede. U atraktivnom večernjem dijelu programa sjajne pobjede izborili su dvojica već prekaljenih torcidaša. Teškaš Ivan Rajčić prekidom protiv snažnog Zadranina Darija Duševića i Svetog Krševana, te Ivan Vukasović u dramatičnom trileru punom obrata protiv neustrašivog napadača Leonarda Saboleca iz Davida Koprivnice. Pa bilo je odlično boksat, lipo je atmosfera, lipo iskustvo i sve. Protivnik odličan, agresivan napadač, fajter pravi do zadnje sekunde, a nije se ni znalo ko će pobijediti do zadnje sekunde, tako da svako poštovanje za njega, meč težak, a atmosfera, kao što sam rekao, odlična, baš lipo. Na poluotvorenome publike ima uz ring, bučno, lipa atmosfera, ali super, sve u svemu pohvale. A evo, reka bi domaćinski, kad su baklje i to, mi smo Torcida, ovo je naš dekor, poznati smo po tome. Nema šta, stvarno dobra priredba, nema šta reći, vrhunski, došlo je ljudi, dobri su mečevi, evo sad idu i profi ti neki mečevi, ali mislim da je čak i amaterski da su bili bolji i borbeniji, bez uvrede ikome, ali eto. Zna onaj ko prati boks, ko se razumije, ali nema veze, boksači, oni odlične mečeve i to je to. Nema šta, ja sam zadovoljan, pobjedili smo, imali smo 4 meča, 2 poraza, 2 pobjede i to je to, nema šta. Nastavljamo, nema veze, da smo i sva 4 izgubili, mi bi išli dalje i to je to. Gladijator Daniel Šutalo, nošen glasnim bodrenjem prijatelja, 3 runde lomio je i prelomio meč protiv čvrstog Petra Filjića iz Leonarda, s drugog kraja grada, iz zagrebačke Dubrave. Za meč sam se pripremao cijelo ljeto i zadnjih par dana pogotovo prije meča sa momcima iz kluba. To su djeca 14 godina, 15, ali imaju srce, borbeni su. Ja vjerujem ko odrasle osobe, tako će imam sa njima raditi. A što se tiče borbi, ambijenta, dosta teška borba, očekivano teška. Momak je dosta jak, dosta tvrd, ide na nokaut. Malo ljepše obrane boli da sam imao, malo neka izmicanja, defanziva, puno bolja mogla biti. Došao sam meč sa temperaturom 39, to je dosta utjecalo na meč, na moju kondiciju. Nisam mogao stojati daleko, držati rastojanje kako sam želio, dosta toga je primio. Svaka čast protivniku, odličan meč, težak protivnik. Kapa dole, to je to. A što se tiče publika prva klasa, za jedan ovakav doček, stvarno treba dosta toga srediti i hvala svima što ste došli i podržali. Čestitke svim pobjednicima i suparnicima na odličnim mečevima, koje je brojna publika znala nagraditi zasluženim pljeskom. Bio mi super meč, protivnik je bio iz Slavonskog Broda, isto super dečko, dobro boksa. A tu mi je okej, mislim mi smo navikli, cijelo ljeto smo trenirali ovak vanija i vrijeme nas je danas potrefilo, pa dobro je, bilo je super. Pa bilo je zanimljivo iskustvo boksati na otvoreno, nije prvi put, već sam bio jedan put još 2021. ako se dobro sjećam, kad je bilo isto na otvorenom, vrlo dobro iskustvo,
protivnik je bio dobar, bio to zanimljiv izazov, te sve čestitke protivniku na meču. Ovako, prvo odličan meč, prekid u prvoj rundi. Puno sam trenirao za njega, ali sve pohvale treneru, bez njega ništa ovo ne bi bilo moguće. Isto kao i ovo što smo tu organizirali. Prvo hvala treneru i klub mi puno znači, evo tu sam godinu dana već, prvi meč. Evo stvarno mi je drago da sam mogao u punom sjaju predstaviti svoj klub i odlično, evo hvala. Kao prvo super event, hvala na organizatorima, Boksački klub Lona. A meč je bio dobar, drugi moj meč, tek sam počeo, skupljam još iskustva. Zahvalio bi se svojem treneru Leonardu Pjetraju i Hrvoju Sepu. Oni su mi stvarno do sada izašli u susret, puno su mi pokazali i spremili me za ovaj meč. Glavni događaj profi mečeva u kojima su se borili boksači iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Ukrajinac iz Slovenije bio je nastup uz ovacije publike heroja kvarta Marka Martinjaka, Armus Gym Špansko, pod vodstvom trenera Ivice Ivića, svjetskog prvaka u boksu bez rukavica, koji je u prvoj rundi nemilosrdno završio meč protiv Petra Mrvalja, koji nije mogao izdržati silovite nalete motiviranog i razornog Martinjaka. Jedan odličan događaj na Zagreb zapadnom dijelu. Boksački klub Leona po prvi put organizira na otvorenom ovako nešto što je jako dobro za naš razvitak borilačkog sporta. U ovom pitanju je boks. Što se tiče i amaterskog dijela, što danas od 14 sati bilo i sad će biti 7 mečeva u profi boksu, tako da se dečki mogu graditi kroz amaterski i profesionalni dio. Odlična organizacija i svaka čast organizatorima koji su došli na tu ideju da to organiziraju. Pa ovo nam je znači drugi meč ove godine u profesionalnom boksu. Najviše zbog toga me veselo, zbog boksanja u Zagrebu pred mojim domaćim navijačima. Tu sam rođen, porijen sam tak da znači zadnji put mislim da sam boksao u Sesvetama 2015. Tako da eto, bio je lijep osjećaj. Dakle, evo, pobjeda je došla prekidom brzim, nisam tražio taj prekid, ali eto, nažalost, ovaj meč je bio ko uvertira za 9.11. u Wolverhamptonu kad branimo svjetsku titulu u boksu bez rukavica. Tako da eto, očekivao sam bar 2 runde, ali opet nisam smio ni pustiti da naš neko priča u mom gradu da je boks ne preživio runde 2. Pa eto, ajde, nekad, završio takav je i to je to. Efektnim prekidima svoje mečeve završili su protiv protivnika iz Srbije, žestoki boksači pod vodstvom velikog prvaka Stjepana Božića, Vanja Puljko i Vito Elez, uz također gromoglasno navijanje u prekrasnom ambijentu na igralištu NK Ponikvi u Gajnicama. Činjenica je da ima dosta mladih općenito u dvoranama. Ja se sjećam, u moje vrijeme nije bilo toliko boksača. Danas ih je puno više, tako da definitivno za boks ono što ja vidim svijetla budućnost. Ali naravno sve to na kraju ovisi o samim boksačima koliko će dati sebe na treningu, a onda i na meču. Ja sam prezadovoljan s ovakvim formatom natjecanja zato što imamo, rekao bi, kvartovske turnire, zapravo svaki kvart dobije svoj dio kolača, rekao bi, od tog boksačkog svijeta, jer kad su boksački turniri recimo stalno u boksačkom centru, ne idu svi tamo i nije to svima baš ni blizu, ni normalno da idu, ni lagano. Tako da ovako kad idemo u različite kvartove, rekao bi da upoznajemo one prosječne ljude zapravo s ovim boksačkim vještinama. Ono što smo ostavili od lige, što je Savez ostavio lige, to je da se organiziraju i dalje mečevi u skladu sa kvalitetama protivnika. Znači ako protivnik ima do 10 mečeva, uzme se drugi do 10 mečeva, tako da zapravo konstantno imamo kompetitivne mečeve koji su dobri za gledatelje, ali ono možda još bitnije, oni su najbolji za podizat na više nivo ove mlade boksače, tako da smo mi presretni s ovim formatom. Prvi Gajnice Boxing Challenge u premijernom izdanju pokazao je, prema odazivu boksača i publike, puni potencijal da će postati tradicionalan i neizostavan u sportskom kalendaru Zagreba i Hrvatske. U 2 dana 2 odlične priredbe, što se vidi da u Zagrebu boks raste i to je bio i dio mog programa, da se što više boksa i drago mi je što su i dvorana i na otvorenom što je sve puno gledatelja i što je za popularizaciju boksa, pogotovo ovakvog vida. Znači, u programu smo najavili popularizacija boksa po kvartovima.
znači da se što više boksa, da se približi boks ljudima, djeci i svakom zainteresiranom. Svaki taj klinac koji boksa u svom kvartu daje srce u tom ringu, jer na trenutak želi biti heroj ulice. I to je super, mislim, super je za boks, super je za publiku i jedan nedeljni izlazak koji nije doma pred televizijom, nego evo, i da približimo ljudima boks. Pratite nas do sljedeće emisije na stranici Hrvatskog boksačkog saveza i Facebook i Instagram profilu Croatian Boxing Federation.